Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Maray, umayak man! Da kayo matgayam, Nana Gina? Anya ti masapul yo? Ay, umay ko kumaited to invitation card para kada kayaw sa leng. Invitation card? Wine, para iti kalay sa ti anak ko. Ti bilin na nga main kat imbitaan mi amin akalugaran. Ay nawaw, ay kat agyaman ak iti imbitasyon niyo, Nana. Umay kayon to tapno makapagbabanding tayo mula nga agkakaruba. Ay uwan, Nana. Sigurado da ita. Umayak to. Okay. Ala, agpatuloy ak nga rudan ta adupay ti invitation card nga iwaras kaw. Marisaleng, agkasar ka nung magayam da Joyce kan Philip. Dati naawa mo nga invitation card, Maray. Ay, syempre, amare. Inikanda amin, akalugaranda. Imay ni Nana Gina dito'y balay itay. Iso a mismo tinangyawat kanyak. Ay, mapantang raut, Maray. Ay, uwan, amare. Italaang manan nga damangay akasar dito'y lugar tayo. Mapanta. Okay, Maray. Dagasendak to nga ro di balay, Rugyamon ti agpili iti isuot mo. Takasarday jayan, maray. Ay, no siya. Mo ti badok iti balay, Maray. Isulatan at isut ko. Tapno saan nga isupay paggastusan. Si Kangay, anya mo nga iti isut mong tao. Ay, day tati jakpay sigurado, maray. Panunutik pa yan na imbag. Barang adda pagbuludan dita. Ay, una, tapno presentable tama. Ito kaskasano, Maray. Ay nawaw, anya to imbitin mo iti likod ti Rina o bakit? Anya kalakit di matin, David. Kas makita mat. Gown day ta. An-anom na ita agawn. Di mo man ngamin pakibibiyangan ta mga lumaperde. Binulod ko laang day ta iti fashionista gayim ko. Bangus saram iti gown kunak. Sapay see-through. Sigurado ang makita ti kudil mo no isuot mo rito. Isuot ko day ta agawn iti kalay sa da Joyce kini Philip lakay. No kasta, ninang ka. Saan? Anyang nga ron? Awan, simple a bisita lang. Ha? Simple a bisita lang, masapol nga gown ka. Sapay pangit mo ti disenyo ti gown. Kasla pang bar samot na ita. Ay, awan starring ka man ni Chay. Mayat kit di alakay. Makita ti kurba ti bagik. Kurba. Anda ayamat kurba tabagim bakit? Anya nga minan ti ko na masaludsudang, Marisalay. Ag-make up ka inton bigat, maray. Ag-make up? Wan, kasarda Joyce kan Philip inton bigat. Nalipatam samot din. Saan, Maray? Ang apay ang masapol nga ag-make up ta, Maray. Sa anak mo ta main character iti kalaysada. Saan ta mo aninang? Saan mo't amasapol aninang takit, maray? Ay no siyak laeng, Maray. Saan ka nakasapulan day ta? Urayan nak nga rod inton bigat, maray. Ag-make up akpay. Anya? Tapno presentable ka. Adamat kit di gayem ko apag pa-make up Ay, sige, Maray. Urayan ka, ang sa paem nga min ti agrieng, tapno saan ta maladaw. Ay nawaw, sa dino tinagapam. Kunaklakit din no napan ka timulo nga nagluto iti kasaran, isaan nasapa ka arimwar. Ay, saan?
Napanak iti ayan tigayim ko. Nagpa-make up laeng. Apo, kasla sikat ang kasariti kasta alangam. Pudno? Kituwain, nakapuspus-kol ta make-up mo. Ang bagay ko kadimot laeng lakay. Sana may bagay ti kasta ang make-up mo iti okasyon na papanam. Kunak tumot. Kontraem manan. Ay nawaw. Aglisi ka man dita. Tay suot ko tigaon ko. Na, taipilit mo pala ang isuot na itaagaw. Iso nga rod binulod ko taka sa pulak. Andan tulangan ti itsurami dyan no kastalaan. Kitaam kumamot di medyo disente a kitaan, Sana kasta makitkita amin ang. Ay basta. Isuot ko no anya ti kayat ko nga isuot. Awanan ti maaramidam no may papan iti day taba naglakay. Taipilit na pala ang nagalasakit kitaan kung naklangarudan. Nakasagana ka ka din, Mari Lily. Ay nawaw! Ano ka, maray? Abayakas na tilangam. Agawa amkit di tagpeles, tagrubwatan, Mare. Aga, sumanday ta, maray. Nakagaon kun make-up ka pa'y. Anya ti makunam ngay, Mare. Bagay ko ka day? Ay, no para kanyak, nagalas, maray. Sana maibagay ti kasta ang make-up mo kun kawas mo iti okasyon nga atendaran ta. Kasar ti papananta. Tay formal kumalaang mo't ati suit mo. Di mo manan panunutan nga umapalak. Gayam nak, maray. Bagbagak laang ti pudnaw. Nagalas nga. Bagay kong tupay, Mare. Kita, makita ti kurba ti bagik. Ay nawaw. Sino di sumunga na nakagaon? Gina baka ni saling samot na jay. Huwag. Isungag paisaw. Apay mo takas jay ti kawus na. Ay, injak ba damaw? Isulaang ti bisita tayo, wakas tatibado na laka. Na, si Trupay jay bado na. Makitkita ti kudil na. Shh! Tangiwa mo lakay. Kita mo't nga agturong na dito'y ayanta. Sa anak nga umapal iti kawus na. Konsernak laeng, tanay, nagalas. Ibagam man iti anak ta iso ti makisarita kun ni Salay. Sigurado abisi day chay lakay. Bayam, siya klagan ti makisarita iti day ta sa lain. Ano, kitaam no, at dagaon mo dita ang mabalin a buludan na. Tay disintay a kitaan. Na, apayakas tamot tan ti kawus mo sa lain. Ay nawaw. Ada ka di parikot iti kawas ko, Nana Gina. Ay, diretsyon kan Sana maibagay ti kasta akawas iti kalaysa. Kita makikita ti kudil maun. Anya? Ti kumama maibagay iti kasar ti insuot mo saan akasta revealing. Amumay akasaran ti papanam. Kasto niya rod matikayat ko nga isuot, Nana. No kayat mo, adda extra agaon ko. Panag ko umanayking ka dayjay. Di mo panunutan nga umapapalakin ka, ibagbagak laang tipod na ta amumay ti tattao ita. Ay nawaw, saanan, Nana? Komportable akmat iti kastoy akawis ko. May mayat ti sitro. Maanginan ti kudil. Apay may takas niya ti kawus ti gayimaw lilay. Diyak amo atata. Saan matkit di adakes no kayat namot ti mangisuot iti gaon. Ngam saan kumakas jay? Si trumot na jay. Makitkita ti papayakin kabakiran. Ay, pasensya kayong tata Kinasaritak mo't laang tigayim ko, may papan iti day taabanag ang impilin na mo't ti kayat na. Isuhid na ti pagsasaritaan ng iti bisita. Uray siyak tata. Nanggag kumot laang katawaan ti daduma a bisita itay. Sigurado nga isuntaw ti pagpiestaan ng iti chismosa. Agawid tan, Marisaling. Saan pa'y matanalpas ti kasar, Mari Lily? Saan ta pa'y anaraman ng timakan nga insagana da? Anya nga rutiganas ta nga imay no dita ihanos ti aguray. Mabain akon, Mare. Ay nawaw, anya ti pagbainam? Kita, ma.
Oh, datati ayan ti atensyon dagiti tattao. Di mo pa'y kayat, Mare. Starring ta. Kita Mare, kumita da, sadag katawa. Di mo ngamin ikaskaso, ah. Apal dalaang day ta. Ay, talaga nga ro da di mo kayat ti agawid, Mare. Urayam ti panangan. Una, ada akong dito'y. Ay, umuna ak nga ro din nga agawid, Mare. Sumarunukan ton. Kunak man no imbagam iti dahi a babae, asaan a may bagay ti kawas na iti okasyon bakag. Nagalas ti sitro abado na. Urela makita ti papaya ken kabakiran. Kaawambay, imbagak mo't itay lakay. Apay nga raw asaan pa'y ang nagsukat. Hindi ka mukin ko na lakay. Kasta siguro ti kayat na ah. Imbagak mait nga adda ti gaon kaw, mabalin na abuluda na ngam di na mo kayat. Saan ang makaay? Ayo iti mata. Anya nga ro ti maramidan ta, kasta mo ti kayat na lakay. San mo't ang mabalain a paawidag. Siguradaw, maupay day ta. Nagawid ka matan Marililay. Wan, itay-pay pari David. Ni Salingay. Nagbati ni bakit mau. Ay nawaw. Apay ka no? Ay, kaya na siguro nga i-display ti bagbagi na ijay. Anya? Isaw ti ayan ti atensyon dagiti tattao. Iso ang nagawid ak. Uray saan kami pa anang-nangan. Grabe mo ti bain ko kadagiti padami a bisita. Kunak, tumod kan kwa na. Sana may bagay ti kasya kawas na. Urela makita ti ilam-limang na. Ay, narigat mo't ang mabagbagaan. Iso binaybay aklatan paray. Makapaasar mo't de Jalili. Imunakit din ang nagawin. Pinanawan na kay kasaran. Wala takas taunay kano ti bain na. No kasta, ibain nakgaya magayam na. Ay nawaw. Anya ko mga iti ekspektar mapasamak kastamad ti kawas mo. Sigurado nga damay bagat ti sabani a tao. Nagmayat tupay tirik na lakay. Siyak ti ayan ti atensyon dagiti bisita. Siyak ti starring ijay. Proud na proud ka mo. Titikas tangay naramid mo. Ay, kat syempre Kat no agaw atensyonak ijay itay. Inabak ko ti dumaan ninong kanina ang tinagkasar. Anya na klase ti kapanunutan. Sikan ti pagsasaritaan ag ti karuba bakit. Apay ka no? Anya mo ti isyo dagita tattao. Ti insuot mo a sitro, hindi na palabas sa lawas. Nagalas kung kunada. Ay nawaw, agraman badok pakibiyangan da. Ay, saan pa'y naka-move on dagita tattao? Uwan ata orala makita na ti lumlumeng mau. Apal dalaang dayta. Isungarod mo't ti komportable kanya. Sana may bagay ti kasya akawas iti okasyon na napanam. Kasar, tinapanam, sana fashion show, wenno bar, wenno club. Una yun ti tattao ita panawan. Managdilaw dala una yan. No maminsan ngamin, kitaam ti ibadbadom. Tay kumamot maibagay iti okasyon, asana kumpormiladitan. Pudno ka di, Marilili. Di, anya, Marisaleng. Siyak ka no matitapik dagiti kalugaran tayo. Ay, wan maray. Nang kumulaang nga si kati pagsasaritaan day di paradaan, idi nagpasintrua. Anya? Si kantumo nga main maray. Dakas gayam ti aggawn ita panawan? Saan adakes maray? Angam saan laeng ana ibagay iti kasjay akawus mo iti kasar nga inatendaran ta. Makikita ti ilimlimeng mo apapaya kun kabakiran maray. Anya? Nay, bakit? Kitaam ti langam iti dito a video. Anya video? Video iti kasar nga inatindaran nyo iti kumarem. Si kalaang tinaydumduma. Oh, ada pa'y comment, may papankin ka. Kita man ti comment ngay bagbagan. Pinagbalin mo kano a club ti kasaran anapanam. Kitaam nga minti langam Ura lang makita ti papaya kun kabakiran. I-chat mo man ni Joyce. Ibagam nga i-delete na day ta a video.
Ay nawaw, uno saan, kubaran na ti rupak. Nagalas nga agpaiso lakay. Siyakla ang gayam tinayaw-awan. Kunak tumod kan kahabakad. Ada ka din ni Joyce, Nana Gina. Ay, ada ti trabaho na. Apay ka, day? Di na pa'y ngamin binasa ti chat ko kenkwana. Ano mabalin, kubaran na kumamat ti rupak kadagiti picture ken video nga impost na. Ay, nawaw. Apay, Mike. Remembrance day jay nakaw. Syakmat nga minon ti mababash, Nana. Nagalas ka no ti gown ko. Ah, day jay ka, day. Pangaasi yu, Nana. Sige. Kasaritak to ni Joyce intun aga-aweg. Agyaman naklaunay, Nana. Intun sumaruno nga may nakong pilyam ti isuot mo abado. Kasaran man, wanoan niya pa'y nga okasyon, ibagay mo ti kawis mo. Saan na da ka, iti agbado iti sitro, ang kuma, iti husto a lugar ken okasyon. Ibagbagat da ito'y saan agapaw ta umapalaken ka, ang gapaw ta concern na iti mabalin, nga ibagati sa bali a tao ken ka, nakaw. Ay, nawaw! No dilawanda ka, di ka agong unget. Panunutom kiti na imbag, taamang ano pagsaya at amat gayam, ti panang dilaw dakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda nga ta ni Roger ijay balayda, nilaw lakay. Ay, jakam mo Anyat masapul mo iti anak taaya. Mada kayat kaw nga ibagaken kuana. Anya manenday ta. Basta, padaan ang makiday no ada lumabas dita parangan. Kasano ko makat sa bali mo tinalan da. No napatig ti ibagam iti anak ta. Mapan ka iti balay da Mja kayat ti mapanijay. Wano saan, tawagam laengain. Ay nawaw, karkaro aja kayat. Mga no ti manugang tamanin ti subungbat. Ha? Jak mo't laeng maibaga ti kayat kawi ti anak ta. Anya. Busy kan samat, Mari Merlen. Wen nga rod mare, i-budget ko tinabat-bati a kwartami. Ay nawaw, dakkel ti sweldo nila kay mo, saan ka di? Sakto laeng mo't mare. Sakto a pagbiagan me. Manulaeng mo't tinyawat na kanya kidi na palabas sa lawas. Ta dimawat ka no ti katugangak a babae. Ne, apay ngay adawatan da, kat adamat pamilya ti anak da. Sa maysa, agpada da nga da pensyon na, saan ka di? Ada pensyon da. Ada pa'y ti balay nga ipapaabang da. Adamot laeng ti kabsat ni Roger a mabalin a pagdawatan da. Ang jak amo, no apay anilakay ko akanayon ti pagdawatan ti babae a katugangak pare. Amangan no di mo ammo kat adamat gayam limad agora ti katugangam ken ka, Mare.
Mabiit man laang, Perlita. Apay ka din, Nana Cora? Iti ayan ka day da Roger tinagapuam. Ay, uwan, Nana. Sinarong karak ti kumarek. Apay ka di? Ada ka din ni Roger ijay. Ay, awan ti anak yu ijay, Nana. Tilaang manugang kan apo ko yo. Ay, naimbag lang ngayon. Naimbag ti anya, Nana. Di yung kadi sa ludsudan. Uno kumustaan mat ti manugang kan apo ko yo. Naimbag lang ngayon. Tadyak nagtulay. Nilang Roger ti salsaludsudak. Tay sudi kayat ka o makasarita. Ay, nawaw. Kumusta ngay? Naibagam ka dimot lang ti kunam, nga ibagam ka ni Roger nga anak ta, bakit? Saan nga raw lakay? Ay nawaw, kunak mano'y tayan dati na panam itay. Sana ka nagtuloy. Naimbag ko na ta sa anak kanapan. Awan ka no ni Roger, ija malayda. Kuna ni Perlita. Nuan niya man day ta nga ibagam, mabalin mat nga ibagam iti manugang ta, ta ison ti mangibaga ka ni Roger. Saan nga raw da mabali na maamuan na? Amumuta sa bali ti ugali day jay manugang ta. Ay unay kan bakit? Pud naman! Nakaimibot day jay babae. Nukasta, kwarta man ang tinawatam iti anak ta. Ay talagang agreklamo ti manugang taan. No tunggal agsweldo ni Roger kat agdawat ka. Saan lang mata ni Roger ti anak ta? Sa may siya, an-anuam ti kwarta kat adamat maur-urnong nga abang. Adapay pinsyon ta. Kinasarita nak ti katugangam a babae idi na minsan nga aldaw, Mari Merlin. Sinaludsod na nila kay mo, kat imbagak nga awan dito'y balayo. Kwarta siguro manen ati dawaten na mare. Ay nawaw, adamat pensyon da, Mari. Dakkal pa iti balay a papaabangan da. Ken, saan laang ani Roger ti anak da mare? Ay, jak maawatan no apay ani Roger akanayon ti pagdawatan ni nanang. Kita am ti balay mi mare. Manu atawanen ti napalabas, ang maging gaita, saan pa'y analpas. Kasaritam laangan nila kay mo, Mari. Ibaga makontrolan na ti kwarta nga itad na. Ay, kastang agpay so ti planok mare. Agur urayak laang iti gundaway. Ay na, Mare. Ibagam kit din tapno ammo namat. Narigat nga agpay so ti kasta. Pamilya namat ti kakaasi. Gapo iti aramid ti inana. Kumusta kayo, nanang? Ay, agiamanak. Ta nakalagip ka, Roger, anak ko. Hindi pa'y napalabas nga aldaw, padpadaanan ka kahit. Daapay ka di. Nagsweldo kayo. Saan ka ray? Apay ko mananang. Mabalinti bumingay, anak ko. Kasapulak nga na talaga ti kwarta ita, anak ko. An-anon nyo nga minti kwarta aya? Saan kayo pa yan nagsingiri ti abang? Saan pa anak ko? Kandak kumapay iti 7,000 no ada. Ada na patag pangusarak. 3,000 lang ti maitod ko nanang. Sige, mabalinan day ta, anak ko. Nasalaw ko ni Roger di tadalan. Naggapu ka na o dito balay. Wine, masurunak unay. Apay mait. Una, 3,000 lang ki di mo tintudnan. Dakil mo ti sweldo ti anak ta, san ka day? Ay nawaw. Gapu tadakil ti sweldo na kanayunem metan tagdawat. Nalipatam samay ti amanaw ti anak daken Merlin. Masikog pa iti manugang ta. Iso asiguradawan manayunan taw ti gastos da. Day taki di na Merlin ti agnomari ti kwarta ti anak ta. Ha? Ay nawaw. Agpanunot ka mamait bakit. Saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam. Asawa ni Merlin ni Roger. Iso arumbong laang asuportaran na. Nakaibimot day ta manugang. Iso akagurgura ko na.
Siguro, sinugsugan na ti anak ta. Iso at 3,000 lang, tintid ni Roger kanya. Saan mo akas ta sigod ni Roger kay? Anya! Intad ko kanina ng ti 3,000 bakal. Ay nawaw, ninanang manen. Uy, dimawat ngamin. Adda ka no pangusaran na ti kwarta. Spoiled mo't launa yan ninanang. Tunggal dumawat ken ka, ikam ngamin. Kitaham ti balay tayo, aging gaita, saan pa'y analpas? Nanang kumot day jay. Wen, nanang mo dayjay. Ngam, kasla igaggagara na mutten. Kanayunan na mutten ti agdawat. Araramidin na siguro dayta, tapno agrigat ti pamilyam. Mariknak ngamin, akagura ti inam. Bakit? Pangaasim lakay, intun sumarunong agsweldo kayo. Itid mo ti buo asweldom kanyak. No kasapulan ni nanang ti kwarta, umay dito'y balay tada kami ti agsarita. Aywan mare, indiritsok amin nun iti asawak. Ay, sapay lang kumaata, maawatan na mare. San mo't kit di anagunget, idi nagsarita kami mare. Ay, kat nasaya at ano kasta mare. Madimat laang no spoil din na ti inana. Nang runa kat adamot pamilyayo. Dandani ka pa'y agpas ngay mare. Uwan nga rod mare, manayunan man ng ti gastos. Day ta kumamot ti panunutan ti katugangam a babae Ta sandamot nga agbisbisin. No tutuusan, adamat source of income ta. Uray saan amang tad ni Roger, at dalat ta pagbiyagan ta. Ay, naku nampay mare. Aglablabos mo't ngaminan dayjay akatugangak. Naimbaglaangan ta saan akas ta ti katugangak, mare. Ay namare, no katugangan ti saritaan, adayo anagasat ka kadagiti katugangam. Ay, gaya, Roger. Nalipatak nga imbagakin ka, di na minsan, ngay may ka dito'y balay. Ti anya, nanang? Hehe, birthday intong Domingo. Hehehe. Kahit Ay, sika, ti mang sponsor iti lechon. Para iti kasangay ka, wanak ka. anya, lechon ko na yaw. Wan, maminsan lang, may ti makataway nga birthday. Sanaya. Pasensya kayo, nanang. Ngamjak maitod ti lechon na daw-dawatin nyo. Dantanin agpas nga ni bagat ka. Kit ang mga no CS tumanon. Dakkel tumanon ti gastos may. Agpudno ka man kanya, Roger. Sinugsugan na kakadini bakit mawis wakas ta kamutayin, Nanang, desisyon ko day tuyen. Ammo yumat. Ado, ti paggasgastusan mi kan bakit ko. Plano pa iti gumatang iti materialis tap no malpasan ti balay may. Nakaran kan samot ta ni ti kinaimot ni bakit mau? Pasensya kayo, nagkontrolak matanita. Spoiled kay launay nga minan, nanang. Di bale, taadamat or-urayan nyo nga abang. Kan adda pa'y pensyon nyo kanitatang. Ay na, maruroda ka talaga iti dayjay Merlin. No awan na saya at nga ibagam, agulimag kanita. Siga, tiyagtal na. Saan lang nga napatgan tilitso na kaya't makastakan? Gapaw, ta sinugsugan ni Merlin, ti anak ta. Nakaranan ni Roger, iti kinaimot na. Spoiled ka nga main, isa may kawa ka. Dakil ti masingsingir mo nga abang. Sikapay ti mangiduldulin iti pensyon ta. Apay pailaang adumawat kay ti anak ta. Saan tamat nga agbisbisen bakal? Saan nga ta nasaktan ni nanang itinsawang ko kinkwana, nagdawat iti lechon, tata? Nasakit, tinakim na. Hanggang awana yun, ti maaramidan na. Basol na matlaang, no apayakas jay ti insawang mau anak kaw. Dahil agdawat iti kumporme kan ka ti amuna. Kat saan kami ba't nga agbisbisin dito'y balay? Kasla makonsensyaak, tatang? Ay nawaw. Awan ti rumbay nga pakakonsensya am anak kao. Husto laang ti inaramid mo, tapno agnakem ti spoiled nga inam. Sa bagay atatang,
Tamo saan mat nga isupaya paggapaan mi kanibakit ka. Pugtuak ti papanam si ka, Perlita. Iti ayan tigayem ko, Nana Cora. Kunak tumay. Ay nawaw, ada ka di parigot, Nana. Pagbagam tuman jay imot agayem mo. Ha? Apay, Nana, anya tinaramid na kada kayo aya. Sugan na ti anak ko. Anya? Iso ano ada ti dawatag ka ni Roger. Saan namang tad? Tadyak amaw, noan niya ti impulpulong day jay a babae. Pagbaga amang kiday, nagpuskul mo launa yun ti pa nagrup-rupa na. Nakaimimot pa'y kada kami, katugangan na. Amangan met, no ado nga minti daw-dawaten yun, Nana. Rumbang lang, amang tad ni Roger kada kami. Tada kami, tinang papaadal kan kwa na. No saan mi pinagadal ni Roger? Awan na. Amangan, no agrig-rigat mo't dayjay a babae. Kasta timbaga ti katugangak ken ka, Mare? Wen mare, istoryaan na pa yan kadag iti kalugaran tayo, nakaimimot ka amanugang. Ay na, panunutin na, no anya ti panunutin na. No kunana nga imutak, ay okay laeng, Mare. Imot ano imot. Pampanunutok laeng mati masakbayan ti pamilyami kin ni Roger. Ay, pudno launay mare. Narigat nga tano awan ti urnong, na imbag kumaan, lumangted da no agkasapulan kayo met, mare. Ay na, Mare, awan ti bibiyang ti katugangak no agsakitak wenno dagiti apo ko da. Idi na ospital tupay ni Shasha. Awan pulos, Mare. Sa ita bagadang imutak. Ada talaga ti kakasta katugangan, mare. Ay, kasla pa karagsakan mo't di katugangak a babae no agrigat kami. Di na aya makita nga agraman balay mi kat saan pa'y analpas, Mare. Marlay! Anya nga'y tiraramidam dito'y balay. Kaya't kayo ang makasarita itinalapat, Nanang. Is-istoryaan nyo kanumot nga imutak ang manugang yo. Ti kunayo pa'y kano. Inakarak iti kinaimot ko ti anak yo. Ay nawaw, pudnumay. Anya nga iti pagsakitan tinakamaw, pudnumay, taimbagak. Talaga mo nga imot ka? Imot no imot, Nanang. Ar-aramedek daytoy para iti pamilyak. Kas makita yumot na anang. Dumakdakkel ti pamilyami ken ni Roger. San pa'y analpas ti balay mi? Anya kumaita? Agtrabaho ka mo ngamin na Sika lang nga rodon ti awan trabaho na. Sika pa'y laang mo ti imaw. Ay nawaw, ti kasta nga ugalim. Talaga siguro asaan ang manugang ti pangibilbilangan ni Nanang kanyak, Roger. Apay kastamot ng ti ibagbagam bakit? Wala tay sumot ti iparparik na kanyak. Pasensyakan bakit? Ala, kasaritak to ni Nanang. Iso abinagaan ka a kontrolem ti itid mo a kwarta ken kuana. Taagruam mo't nga rod. Ken adamot ti pamilyam san aya? Anya nga ti gastusan tayo no kasta akanayon. No saan tayo nga agurnong pangalaan tayo nga rod nga iti kwarta no adda emergency. Maawatan ka bakit? Ay napasensya kan lakay. Para mo't laeng iti pamilyata ti kastoy nga aramida. Kas makitak ngamin kat aglablabasan ni Nanang. Spoiled lang una yan. Ala, di ka matanagan. Kasaritak ni Nanang. Kastamat lang timbaga ni tatang kanya kadi nagsarita kami. Nanang, pangaasiyo ta sardengan yun ti asawak. Di yu kumamot bastusan ni Marilyn Punyo ba? Imot launay jay asawa, Roger. Imot ka di pa iti kasjay. Sipod nagkasar kami. Awan nang nagyo ka ni Marilyn. Mano atawan akanayon a dumawat kayo iti kwarta kanyak. Ngam nagululimag ti asawak. Oo. Ito lang ang nagsaw, taglablabos kayo, Nanang. Apay, idi nagkasar kayo kadikan tatang, kat kasta ti naramid ni Lola ka na kayo? Ay, sana kasta ni Lola, Roger anak kaw. Man nakaawat day jay. Oh, makita yo. Nanang,
Pagadalan nyo kumanday jay. No anya ti trato ni Lola nga inanitatang kada kayo ang manugang na idi si bibiyag pay. Kas di kumamot ti trato yo iti manugang yo. Taawan mo't dakes ngar aramidon ti asawak. Nagsakit launay tirik naklakay. Nagsakit ti kasday ngayon sawsawang ti anak ta. Puno may timbaga ti anak ta. Taglablabos kamot ngamen piman bakit. Gusto lang ka day, asong batan na kakasday. Oray no nagkamaliak, inanaklat ta day jay lakay. Bastos nagkiday para lang iti day jay a babae. Uy, sikati ina. Ang kasano arespetun na kano kasta ti ukalem. Di mo pabasulan ti manugang ta. Ngamen, mano atawan anagan anaos ni Merlin. Italaag mo't anagsaudya tao. Lakay. Pangaasem, tagbalbaliw kan bakit. Tratuam itinasayaat jay manugang ta. Ken lumabalain, di ka uman makiinagaw iti sweldo ti anak ta. Tadakkel met piman ti paggasgastusan da. No may papaniti kwarta, saan tamat ngagparparikot. Tadamot maaw-awat ta iti binulan. Adda pa'y abang asing singiran ta. Ikay, kanya nga ron ti aramida, lakay. Kasaritam ti anak ta, kanti manugang ta. Agkindaw ka iti pamakawan kadakwada. Man nakaawat mo ni Merlin ang manugang ta. Basta di mo nga min abusuan, baka... Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo abuswan ti kinaimbag ti manugang mo. Saan adakas ti dumawat no adaka sa pulam. Ngam kuma, di mo matlabsan. Kas parentes, panunutam latamat ti pagsayaatan ti pamilya ti anak mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, agasong manday ta nga order dakin ka adak ko. Ilako kadagiti lumablabas ti daduma, nanang. Ayun mayat ngagpaisaw ti aglako iti halo-halo ita. Nagpara ti panawain. Wan nga rod, nanang. Iso anasapak ang nagriing tapno may saganak ti lakok. Sigurado nga adumanan ti umay gumatang inton alas 10, nanang. Sige, tulungan kan anak ko. Saanan, nanang? Ituloy yukit din ti maturog. Amok anapuyat kayo ang nagbuybuya idi rabi Kabawlak pay mait. Maturog ak tulangan inton malpas ti aramidon ta. Nawaya pay mait. Sigurado ka, nanang? Wan anak ko. Si kakit di mait. Di nakadi pa kadanagan. Alaman nga rod, nanang. Da kayo pa'y laang ti mangisagana iti sabaken sago. Kitaan nyo lang tapno saan ama overcook.
Anya nga tati pilpilaan da iti ayan da Mari Erlinda, lakay. Ay nawaw. Jak amo Apay asyak ti pagsaludsudam. Kunak mano iti ayan da tinagnaam itay. Di mo aya nakita nga itilikudan ti balay tinagapwa. Ay, nalalakwanan. No kayat mo amaamuan no anya ti pilpilaan da, mapan ka iti ayan ti kumarim, tamapan mo saludsudan. Huh? Sapay agsisinuk at dagiti ka aruba amap-mapan iti ayan da. Amangan kit din o, adamo ti iwarwaras da nga ayuda, lakay. Pangalaan na kumamat ti iwaras na no bilang laang. Saan mo ta DSWD ti kumarim? Ay, amangan ano adda intod dagiti politiko. Kat iso ti warwaras na. Oh. Ay, itinasayaat, mapanak man iti ayanda. Tanupod man nga ayuda ti warwaras na. Ay, rumbang laang amaikan tamot tagbut-butos tamot, lakay. Ala. Iranam nga wan ti pila ije balay da. Tapno di ka mataktak. Taayuda ti amumay. Si kamat gayam Marioli, anya ti masapul mo? Ay, kwa maray. Nakita ngamin nga agsusukat, dagiti agpipila iti paraangan niyaw. Amangan ko nak, no, ayuda mo't ti pilpilaan da, maray. Ay, kamali ka, Mare. Ay, no saan nga ayuda ti pilpilaan daan niyang rud ngay, maray? Ay, nawaw. Di mo makita tinalawa akaratolaan na ipaskil iti sangwanan ti balay may Mare. Nay, halo-halo for sale ko na mo, maray. Dayta ti umay pilpilaan dagiti kalugaran tayo, Mare. Ay, aglala ko kamot gaya mon iti halo-halo, maray. Ay, uwan, Mare. At dapay na bate. Amangan ko nak no kayat mo ti gumatang tapno marama na mo tilakok. Oh, adto yan ti halo-halo nga order mo, Mare. Ay, kwa, maray. Apay ka di, Mare? Ay, mabalin anayo nampay iti dua nga order, mare. Ha? Agasam nga iti upat, Mare. May boss mo nga ta? Hey, sagdudua kami ngamin kinila kay ikaw, mare. Mabit lang nga rod ta isaganak, Mare. Ano sam nga orayan ti bayad ko, mare? Wen, Mare. Tinapatag kat mabayadan adagos. Ay, bayadak to adagaw sa pama na masingir mi ti bayad tinateng may, mare. Okay nga rod, Mare. Anusak nga orayan. Lakay, adakon. Ne, anya nga ita nakasupot nga nyawid mo. Halo-halo lakay. Halo-halo mo, gayam ti pilpilaan da iti ayan ni Mari Erlinda. Ay, nawaw. Apay aging matang kapailaan. Kaya manugot mo ti kumarek nga utangag pailaan lakay. Isupay kit di matapang panunutan. Saan matakasapulan day tabakit? Agbiag talata nga oray awan ti halo-halo. 320 laang ti bayadan talakay. Si kakit dimot. Imbes nga damaigat ang itibagas. Ay. Awanan ti ado asao. Agtugaw kakit day taramanam ti halo-halo ala ko ni kumarek. Sagdudwa talakay. Ay, una yan. Agasam ta sagdudwa. Ay, ninayo na ko na. Tanakitak nga ado nga rud mo ti gatas nga ingredients na. Manungay tinabati abayad tinateng talakay. Ay, basit laang bakit? Lugi manan. Ay nawaw! Agsasarunumot ton ti lugi talakay. Kasano? Kat natsambaan tamanan tinababa a presyo. Ay, di awanan ti palingke. Saan akaw na makitsenda inton bigat? At damot basit anabate. Ang igatang mo iti abastota. Bayadam mo't laangan dagiti rumbang abayadam. Uwan lakay. Iyanus mo nga i-budget Taday talaang ti pangabastuta. At danabati ang igatang ko iti abono kon similya. Tapno saan adumakkel ti utang ta iti supplier. Ay kawan Noan niya ti pagsayaatan. Di iso ti aramidam lakay. Asino juli mabas nanang? Ninsamat Marioli day jay? May sungag paisaw anak ko. Ay nawaw. Nakita ka nagpasentro nila kay na na minsan. Sigurado anapan nagsingir day jay. Saan ka di pa yan nakabayad jay kumarem anak ko? Awan pa'y mati ko na adumagas dito'y balay nanang.
Nalipatan ng samat ng ti halo-halo nga inutang na, hindi na palabas sa bulan. I-message mo lang ngayon, amangan no nalipatan na. Di mat nga rod agrip-reply na nang. 320 lang day jay. Isu kumapay maigatang mat iti masapsapul tayo. No kasta nga road, padaan namon. No nagpasentro day jay, siguradaw, lumabas iti paraangan tayo inton alas 12. Bareng ananang, tapno makasingirak maten. Anyat orasan, ngam awan pa'y matalimabas day jay Marioli. Ay, amangan no limabas, kat saan talaang anasiputan. O no saan, amangan no sa bali mo tun at nagdalanan na. Daytoy katirigat na. Basit pa'y laang tinegosyo, ngam malugi tamatan gapo kadagiti customer adimat makarik na. Intun sumaruno, anak ko, di kantun agpautang. Nagtalekak ata kumarikot nga rod nanang. Bayadak to no masingir mi ti bayad tinateng mi kunana ngam awan met kadi nga umay. Ado mo ti kasta, anak ko. Nalaing da nga agkaray, ngam di damot ammo atong palon ti karida. Agpatingga dalaeng itisao. Ay, mabit man lang manong Jimmy. Nay, apay, ada ka di masapol mo. Nakasingir kayo, saan ka day? Wan idi pa'y napalabas alawas Apay aya. I-remind ko kumatibayad ti halo-halo nga inutang ni Kumarek. Na, Bayadak no makasingir kami kunana ngam aging gaita awampay mat nga imay. ay nawaw. Kung naklakid di ano binayadan na matan. Awan pay mat. Tidakas na, jakon maranaan. Jak amo no ilumlumangan nakmangatan. Ay, imbagak matabayadan na dagiti rumbeng abayadan na. Idi pa'y napalabas alawas. Awan mat nga imay. Di na mat lang replyan dagiti text ko kankwana. Mala, bayam. Kasaritak to ni bakit ko inton malang. Wan man manong, isupay kumamat amay gatang iti masapsapol dito'y balay. Pudno ka diti na ibaga ti kumarim kanyak, bakit? Ni Erlinda manan. Wen, di mo kanumot binayadan ti halo-halo nga inutang mo kankwana idi. Ay, saan pa'y nga raw lakay? Ay nawaw. Saan ka di nga imbagakken ka? Abayadam amin ti rumbeng amabayadan tapno malpasain. Ay, apo, nalipatak nga rod. Oh, tagrasun ka manen. Na, abay, anya ti imbaga ti kumariking kaya. Nagkari ka kano abayadam no makasingir ta. Ngem, hindi ka kanumot nagpakpakita kankwana. Ay sos, at apon na pa yan nga amangan no ilimlim mga matayin. Ay, nawaw! No agsasauday ta, kunamlandakil mo ti utang ko kenkwana. San mo't na imas ti halo-halo na, nagtamnay pay. Oh, nagadupay laeng mat nga ibagbagam dita. Bayadam kit din, tadi isupay apang panunutan. Agbayad akong tapno awan ti adu asaom. Ay nawaw, makaungot ka mat nga agbayad, mare. Apa yan? Ay, apay, sino nga iti sana makaungot iti kastamot agalad mo? Naa, awan mat dakas nga insawang ko. Kinasaritak laang mat nila kay mo, tadi ka maranaanan. Impalagip ko lang ti may papan iti utang mo, tamangan kunak no nalipatam, mare. Kano atapom tupay ka na nga ilimlimangan ka. Iti anya kumaaga po nga ilimbangan ka. Kunamlan na imas mo tila kum ahalo-halo. Ay nawaw, saan ka maawatan, mare? Tapno amom, natamnay ti halo-halo alakom. Puro ice mo't ngamin. Kurang pa'y tigatas na, kan ingredients na. Anya? Saan award ti 320 pesos ko? Sayang lang ti kwarta. Pwe? No agsasao ka, kasla di ka nagpanayon iti dua nga order iti. Ay nawaw. Day mo ti kasta agalat ti kumare mo. How? Ay, marurudak nga rod nanang. Natamnay ka no tila ako kahalo-halo. Ay nawaw. Kat no nakita ka nagpanayon ni ti dua nga order, idi mutangkin ka. Day tangarod nanang. Ay,
Mga no ibagbaga na lang dayta, tanasakit tinakam na idi siningir mo. Anya ko matipagsakitan tinakam na, kat siningir ko lang matikwartak. Nalastog nga agsasaw, ngam 320 lang nga utang na, di na pa'y malagip abayadan. Isupay lang ti daganas na amang ibagaan na tamnay tilakok. Ay nawaw. Intun maminsan, saan mo alaklakwan anak ko? Ay talaga saanan nanang. Jack kayat tikas jay nga ugalyan na. Alisto nga umutang, itatamasingir, kastakit din ti ibagana. Kunamlan asino mo't nagsasao, nagtamnay mo nga rutila ko na ahalo-halo. Che, Ay nawaw, agsardeng ka man dita, bakit? puno mait, natamnay tila ko na angam nagsao, apaw launay mait. Sos! Ket no sagduduama ti ginatang mo ide. Ti ko nampay kanya, ket ni nayunam, taado ti ingredients ken gatas ti halo-halo alako ti kumarim. Kung kunaklaang mo tikas jay tapno di ka madismaya, patpatsimang. Na, No nagado ti ice ti kinan ta ide, kurang pa'y tigatas na. alawanan, natamnay no natamnay. Talaga mo nga mina natamnay. Na, di nakman rin. Talaga siguro anatamnay ta saan alibre. Agdin dinamag dito'y lugar tayaw, anatamnay ka no tila kum ahalo-halo anak ko. Iso a pagsasaritaan dagiti marites a kabarangayan tayaw. Anya? Buwain, iso tinanggag ko itay limabasak dita tirsina. Talaga mo't dayjay ayoli. Di mo't agsardeng. Dadaulan nak pa yan. Di kumarim nga ta tinangiwarwaras anak ko. Sigurado day tananang. Isulaang mo't yada sakit tinakam na kanyak. Dagito'y mat amarites, patpatyon da mat adagos. Ay, kasano nga rodin dayta. Negosyo matayin ti dadaulan ti kumarim anak ko. Mapanak iti ayan na, taglin na wag kami man. No anya launay ti pagsaksakit ang tinakam na dayta at tao kanyak. Bakit? Masapol ka di adadaulam ti kumarim. Ha? Apay mo dakas na ba nagsasaom? Awan mo tiyan mo kadakas ni naramid ka. Ay nawaw, agin didiam mo kapay lang dita. Amo ka? Sikati nang iwarwaras anatamnay ti halo-halo alako ti kumarim. Uray saan mo't piman. Ay basta siya, natamnay ti halo-halo ala ko na. Kaiso mo nga ron ti panagraman ka o talaga manak. Natamnay gaputa siningir na ka. Angam tipod no libre da jay, ibagam anaimas. Style mo? Saan na? Ay, saan kan ngaglibak? Amok day tang style mo. No siyak ti sika, agsardeng kan. Panang dadaulan ti kastangar aramidem. Apay, di ka mabutang iti kumarin? Oo, anya kumangay ti pagbutngak. Nadalos ti konsensyak lakay, awan ti dakas ngar aramidan. Aha, di ka man naglibak kakasta. Amok ti ugalim, yoli. Adak ka din ni Yoli, Manong Jimmy. At dayjay kusina, madama ti panagmerienda na. Kaya't ko kumaama kasarita itinalapat, Manong. Ay, awan ti pariko ti dayta. Ala, sumrek ka. Agdiretso ka lata ni jay kusina, at dani kumari mi jay. Ayabamlangan, Manong. Ang mga no panunutan na trespassing nga. Ay saan? Sige, tamapan ko mo't bisitaan ti garden mi ita. Ibagamlatan na siyak tinang pastreken ka. Agawid ak tumot lang nga dagos. Ay nawaw, anya ti araramidem dito'y balay, Mari Erlinda. Imayak, tada pagsaritaan ta. Maipapan iti anya, Mare. May papan iti warwaras mo. Ay, awan ti amok ngayon warwaras ko, kontraken ka, Mare. Di kan agulbod. Si kalaang mo tinagbalin a customer ko anang ibaga anatamnay ti halo-halo alakok. Amok asikamat lang tinangiwarwaras kadagiti marites dito'y lugar tayo. Ay, no imbagak nga awan ti amok iti dayta, talaga nga awan, Mare. Di ka man agin iinosente, Mari. Aklo nam ti basol maun, no?
Ay, kwa, Mare. Sorry nagkamali Una yan day taagalad mo, Mare. Ammom anigosyok day jay. Kasta pa'y laang matyaramidam. Agaramid ka iti 3 minutos a video, Mare. Kaya't kung ag-public apology ka, i-post mo iti Facebook tapno makita dagiti kalugaran tayo. Nalabas day tapa ng dadail mo kanyak. Ay, so, nagatidugan ngay, Mare. Adakan ka 3 minutes a public apology? Wano, ipabarangay ka laangan tapno agmulta ka. Apay nga itakalaang, sika, Jimmy. Ay, nawaw. Kahit nunapan ko pinasyar ti garden ta. Nagpakadakmat kan ka. Imay ni Erlinda dito'y balay itay. Sakit din ti riribukon na. Namukha nga imay itay. Gunggo na Si kamat piman, ti muna anang riribukan ko ana. Anya? Katuan. Anya nga iti nagsaritaan nyo idi imay ti kumarim dito'y balay. Agasam ngay 3 minutes video nga ipapaaramid na kanyak. 3 minutes video when no ipabarangay ka. Kung kuna nakitin. Sino mo't nga iti mayat nga ag-public apology iti Facebook? Ay, ket aramidem Basol mo, tanangiwat ka ngamin. Amo mata negosyo na dayjay. Naimbag kumamat, nupod no ti iwarwaras mo. Saan mat nga road? Tapuro pa ng dadail laang. Ang may nakababain nga raw, lakay. Ay, di ka nagreklamo. Aramidem kit diti ipapaaramid na. Tano di mo maaramid, ay sos! Ipabarangay da ka. Awan mat nga road ipagbayad mo. No bilang laang tapagmultaan da ka. Ay, nawaw! No ammom asika tinagbidot, agpakumbaba ka. No kayat mo tilinakkan kapya, di ka nga rod agsao iti inuulbud kontra iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko nam itayan, Kristianak ka. Ada trabaho nga pa-applyan mi iti gayem ko, nanang. Ipadas ko mamatyak trabaho ija bagyo. Ay nawaw, masapol ka di nga ija iti pagtrabaho manakaw. Maanusan, nanang. Mailiw kami kidi akin ni tatang mo. No iti adayo a lugar ti pagtrabaho. Saan mo't analaka ti mang sarungkar ken ka ijay. Nang runa ka di mi mo't kabisado ti bagyo. Aglugan kay laeng itiban, wano boss, nanang. Sabaten kay tulatan ija terminal. I-text daklaeng no kaano tapno ammok. Sino nga ya di kadwami kin ni tatang mau no kastagayam ti planaw. Agurdungak laeng, nanang. No adda maurnong ko, di ag negosyo ak dito'y lugar tayo. Awan tumat gusto pagtrabahuan dito'y. Adda pakipordiyaan ngam saan mat akanayon. No kasta trabaho kaya man ni Krista, iyay bagya bakay. Wun lakay, napanda nag-apply iti gayam na.
Ay, gusto no ada pag-applyan da ijay. Tapno makaornong man. Ijay matlaang ang ti pagnaudan na lakay. Agabang tukanaw. Ay, may mayat manan. Tapno sana mabandaw ng agbiyahay. Madanag anak para iti anak ta lakay. Ay, nawaw. Anya launay ti pagtanagam. Kasan matan nga ubing ti anak ta. Awan ti mga sikasukan kwa na ijay. Haha, si kakit di mabakal. Amo ni Kristay, tararamidan na. May mayat matlaang. No, dati pagtrabahuan na ijay. Tapno dagaw sa makaornaw. Okay lang kan ka nga agtrabaho ti anak ta iti adayaw bubawng. Uwan pagsayaatan ng tumo day tabakat kat. Nulapdan ta. Anya nga iti mapasama kan kwa na ditoy. Katawan mo ti patawid ta, amulaan na. Si kamot gayam ti masalaw ko, Mari Cristi. Kumusta kan? Nagapuhan samot ijay bagyo. Nasayat latamat, Mare Angela. Uwan, adalang inasikasok ija bagyo, Mare. Agtrabaho kan samot tan ijay bagyo, Mare. Naalam, Mare. Ipadas ko, mamat. Anya nga iti inaplayam at trabaho ijay. Ay, kwa, Mare. Supervisor. Ay nawaw. Mayat nga rod ano kasta, Mare. Ni Elisa akalugaran tayo. Janitress kanumat iti may sa amol. No, siyak. Jak kaya ti agbalin a janitress, Mare. Jak lakit di maanusan. Nagasat ka no adda ti daddo mga aplayam, Mare. No da kami ako no choice. No anya ti adda. Iso ti anusan me. Nakabaybayag kamit bakit? Itluglaang mati mapan mo gatangan di tay store. Pasensya kan lakay. Naranaak ngamin ni Mari Cristi di tadalan. Siyempre, nagsarita kami paimot Nay, anya man ang tiimbagbaga day ako marem kan ka. Agtrabaho ka no ije bagyo lakay. Ay kad mayat nga rod ano kasta. Awan mo't lang ti pagtrabahuan na dito'y lugar tayo. Amom no anya ti posisyon na lakay. Anya ngay ka no? Supervisor. Supervisor te? Dayta ti jakon sinaludsod. Nagmayat adenggan ti trabaho na. Supervisor ko naman. No sa anak ngagbidot, na nga tumatlaang dayjay a posisyon. Anya gaminan ti trabaho kay na playa mi ti bagyaw. Kristiyanak ka. Supervisor, tatang. Supervisor. Wan. Supervisor iti may sa hotel. No sa anak nagkamalay. Nangataw a posisyon day ka anak ka. Ay, wan, tatang. Siyak ti boss. Naimbag man talaawat ka. Ay, syempre, tatang. Nalaing to'y anak yo. Amuyo ka di. Ado kami ang nag-apply kat siyak ti pinili da, tatang. Ay kat congratulations anak ka. Say-saya at matitrabaho mi jay. Adamot lang ang anak yo a supervisor, tatang. Saan asinsinan nga hotel day jay? Hotel dagiti sosyal ti pagtrabahwak, tatang. Agrobwata ko, nanang. Awan ka di tinalipata, manakaw. Awanen, nanang. Mala, agan-anad ka ba't ijay anak ka? Uray da kayo ka ni tatang, Agan-anad kayo mat ditoy. Di yu liwliwayan ti mangan. Di mo liplipatan ti umawag, anak ka. Wan, nanang. Umawag kada kayo no sa anak abisi. Okay nga raw, danak ka. Agan-anad ka mo't iti biyahe, ma. Wan, nanang. Mala, agpakada akon tapno sa anak amala daw iti biyahe. Nagrigat lakit diti kastoy lakay. Ay, maturog ka mat ngaminan bakit. Anya turasan. Sa anak ka ro da makaturog lakay. Dua laos lang nga di mo nakita ti anak ta. Kailiw ko launa yun ti anak ta.
Kasapulan na nga raw trabaho siya bagyaw. Saan mo ta mabalin nga agil-ilad lang dito'y balay? Anya nga tano ibagata nga agawid lang ay. Ay na, sana mabalin di kasta ka panunutam. Amumay, supervisor iti may sa hotel ti anak tabakit. Mayatan da jaya trabaho na. Ang pudno nga ta supervisor ti trabaho na ijay. Na, si kakit di bakit? Sa masiguro nga ibaga ti anak ta, ti sana pudnaw. Anya mo ti buybuyaam, Angela bakay. Ti video ni Marie Cristina kay. Nagmayat man ti hotel a pagtrabahuan na iji bagyo. Talaga a hotel dagiti baknang. Mayat pa'y ti posisyon na, ta supervisor a dagos. Kita ti impos na a video kun ladawan na. Ah, kasta ti uniform da? Wen, Sa dino jay bagyo ti pagtrabahuan na ya. basta ije bagyong uray ibagana, saan tay laeng amuno sa dino. Hello, Christy, anak kaw. Imawaga at panagsweldo kami nanang. Mangipaw itak iti groceries kan kwarta kada kayo. Urnugam kit day para itinegosyo nga arapaap mo, anak kaw. Ay nawaw, nalipatan yun sa matan a supervisor ti trabahok dito'y nanang. Dakkel ti sweldok iti binulan. Ada akong dito'y terminal. Ipawit ko langan kada kayo. Sabatan yung matdita paradaan. Sige, anak kaw. Urayan mi nga road. Agyaman naklaunay. Kagawa ang tagpulos lakay. Sumangput ti biyahin ton madamdama. Amang anudyak mabagkatimpaw iti anak ta. Muna ka gaminan iti paradaan Saan amabalain? Ay nawaw, sumarunuak matla dagaws. Amok ti ugalim kag. Sigurado apagurayan naktumanon itinabayag ijay. Ay, mabait lang nga raw, tagpala sa kaon. Agawa am kunak manan. Wen, di ka makaururay man. Istoryaam ka no magayam a supervisor iti sikat a hotel ti anak ta el mabagay. Ay nawaw. Anya ko matidakes ijay ngay lakay. Pudnumot a supervisor ti anak ta. Wala, gamdi mo mat ipasikat Maday ti kasta bakit. Asinaw tinangibaga nga ipaspasikat kaw. Kadagiti kalugaran tayo matlaang Nakita dala siguro ti pawit ni Christy ang napantasin abat ijay paradaan ijay. Iso nga umapapal daman na nakasta. Ay, unay kan bakit. No di dasal sa ludsudan. Saan na masapol nga ibagam. Aguli makalagan. Tapno di da ibaga, anaparamag ka. Nag-text ni Auntie Soledad kanyak, puldo lakay. Anya timbaga na. Agawid da kano asa nga pamilya. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Tapno addaman ti agnag di ti dakkel abalay a pinanawan da. Agbakasyon na laeng lakay. Mayaten ti biyag da ijay abroad. Ay nawaw? Kunak ano dito'y damutin nga agnad. Saan? Mayat nga ta ti trabaho da nga agasawa ijay abroad. Ijay matlaang agtrabaho kan agad adal dagiti anak da. Sa bagay, iti kinabayag da ijay, kat sigurado nga adon tinaipundar da. Tulungan naktuman nga agdalos iti paraangan da lakay. Ay katuna, day talaang gayam, bakit? Christy? Auntie Soledad? Oh, dito'y matgayam ti pagtrabaho ang balasang. Ay, wan auntie, mayat da ita. Makaurnong ka, uray sa gabasit. Tinapatag kat adda maurnong mo. Wan auntie, jak impagarup nga check-in kayo dito'y pagtrabahuak. Agdiritso kami kumaiti lugar tayo. Ngam kayat nila kay ko ti agpasyar dito'y bagyo, sakbay nga agawid kami. Kasta ka di, auntie?
Ala, panawan ka pa eh. Tapno saan ka mataktak iti panagdalos mo? Pasarabo may para kada kayo, Angela kaanakan. Agyaman aklaunay, Auntie Soledad. Agyaman akmat, ta dinalusan niyo ti arubayan mi. Itad kunto ti gunggunayo inton bigat. Saanan, Auntie? Tulong mi dayjayan kada kayo. Ay, sana mabalin. Rumbang lang amang tedak iti gunggunayo. Ta saan asinsinan ti agdalos. Ay, wan gayam. Nakitak ti gayam mo iti hotel ang nagturugan mi ija Bagyo. Un, Auntie, supervisor kanupi man iti may sa asikat a hotel ijay. Supervisor? Un, isuti ko na, Auntie. Cleaner samet ka anakan. Madama ka ti panagdalos na edi nagkita kami. Anya? Agawid ka na ni Krista inton bigat bakay. Awan trabaho na. Agbakasyon ka nupay. Apay akasla di ka naragsak. Pudnod sa tagwarwaras ada maglakay. Ay nawaw. Anya damag mananday ta. Saan a supervisor ti trabaho ti anak ta ijay Bagyaw? Ay nawaw. No sana supervisor. Anya nga raw. Cleaner ka no, Anya. Ay, nakababain ka dagiti gagayam ko. Sa pay imbaga kadakwada a supervisor ti anak ta. Ay, nuapay mo ita nagulbod pa ilang ti anak ta. Diyak amoy ti dayta, Kristay. Diyak amo no anya ti aday ti panunot naman. Oh, apay akas ta tila ngayo, nanang, tatang. Apay matakas jay tinaramid mo, anak ko. Ah, anyat kayo tiyo sa nanang. Sana masapaw nga gulbod ka. May papaniti trabaho, manakaw. Ah, ay, kwa, tatang. Nadamag mi asan kaya masupervisor ti trabaho mi kay Bagyaw. Eh, tatang. Sabay ipanpanakil ka kadagiti ko kumarit. No apay nga may nanagulbud ka kada kami. Gaputa mabainak, nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo no moamuan da a cleaner lang ti trabaho. No amuyo a cleaner ti trabaho ijay. May pagpanakkel dakpay nga ta. Amo manakaw. Awan, di nakababay na trabaho. Uray anya pa ya trabaho dahi ta. Tinapatag. Kat nadalaw sa trabaho. Pasensya kayo, tatang. Nanang, pasensya kayo no nagulbudak kada kayo. Di mon ulitin ti kasjay, anak ko. Husto ni tatang mo. Di mo ibain ti trabaho, amang bibiyagkan ka. Kunakon ka, si ka talaga ti sarsarunwak, Mari Kriste. Kumusta kan? Nakita na pailang mat. Kumusta kan ko, nakmare? Diyan ka mo nagawit kagayam. Eh, kwa, okay aklaang. Nagawid akta, agbakasyon akman pa'y. Itikas na nga itsuraam, kat madlaw asaan ka nga okay, Mare. Ada ka di parikot? No addaman, sigurado adinak tumaawatan. Aguray ka, Mare. May papan ka di dayta iti trabaho mi di Bagyo? Wan, naragsakan. Siyak ti pagsasaritaan da di tatirse na itay. Ay saan, Mare? Kinapudno na, maasyanak matkan ka. Ti ibagam, naragsak kayo. Naragsak kayo, tanay babainak itintero a barangay tayo. Ay nasaan nakakasta, Mare? Ti maibagaklaan kan ka. Kitdakas ti agparamag. Janitress ka man, cleaner ka man, dishwasher ka man, wano anyapay at trabaho dayta. Okay lang. At least, amom aligal ti trabaho. Ay, nawaw! Uray anya pa'y ti posesyon wenno trabahom saan mo kuma nga ibain. Tinapatag kat legal kan nalinis ti trabahom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.